HETNA bel Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo sei na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom ho anangai khom kit ta hote Tuni November ni sim sablangan ni ho a Amy Times Thusoh a kon ki mu headlines papep ho Ministry of Home Affairs in Jani ni sim samlali ni ho a notification khat aso do dungzui in Manipur Phaichm district nga sunga police station group hopsung disturb area a phungdo tolhan in Armed Force Special Power Act 1958 nungkoi hitai AFSPA ki nungkoi na police station group ho chu Infar West district nga Sekmai police station le Lamsang police station Infar East district a Lamlai police station Jirbam district nga Jirbam police station Kangpokpi district nga Laimhong police station chule Bisnupol district nga Moirang police station ho ahive Ministry of Home Affairs notification in asaidan in Manipur government in Phaichm sunga police station somloko hapsunga disturb area kilado ahitin phongdo zongle thulela dinmun velvet hin police station group sung disturb area nungphon ngai akisa zia kinungkoi ahi ati Bisnupur to Churchampul Infar East to Kangpokpi to Infar West ke kamgit namun hole Jirbam district a thulela dinmun Ahoy mozi le hichimun ho a ki kap to na amjing to alhan a thingnoi group chumchum ho panla zia AFSPA nungkoi ngai hi ati agisaimon ho security person operation phata a theina ding ole thingnoi ho chalu na ven na ding uwa police station group hopsu a hichidan AFSPA hi koi ngai kit hi tin Ministry of Home Affairs notification chun kichi sel in asai in hi het thei chu AFSPA china gamsung ho a hi sipai hon dan le thu pal ki a chala ho chunga action la theina ding thanaina ani u hi tu chung Manipur boina ki pana pat Phaichm sunga meite thingnoi ho chalo phalo tamta umjong le AFSPA kilado a hi ja security force on thingnoi ho chunga action anala theila u a hi disturb area ke phone namun ho abo AFSPA in the hi Manipur government in disturb area status hi lagup sung zau se le velvet zi u hi October ni sim kha 2024 apat lagup sung Manipur Phaichm sunga police station somloko hopsung tilo munzau se hi disturb area state government in na phondo hi janha Ministry of Home Affairs he sa thuphon dong zoya police station group sunga hi jani ho apat na Mars ni sim samthum lakhat 2025 sunga AFSPA ki koiding hi hichini ho alhin masanga government in pa asa le ala do ki thei ala do lo le lagup zau si le avel ve kiting u hi Kotu in alansi koma HETNA bol la do dinga ngi na su thengna bol Committee on Tribal Unity Kotu in Manipur adia Sadar Hills a Kuki zole namla samle milhom hoding a thu seile din a hizing anaphungdo in a hi Kotu in mitam zo meiteite Manipur government in atosna milham le mhlasam Kuki chamhatna sumang ding to gondem na thu aphong in a hi Kotu in asaina achun thasom hlasagi sunghin Kuki zo ho nam khat hi na in thep be in a in sa kholama vet se na le kiloi khom no ho sumang ding in agong jing ove ati unbalancing in political genocide achieve pi hizia Kuki zo gamsunga limna ki nei lo hi ati chule Kuki le naga in tonlai apa tu simki nei ahin naga hon langpan na umlawa dimun ala chu achi jampi ding adai sa thu apho in ahi hichi ahi zechun liangmai naga council RNC in Kotu chunga HETNA abol ala do ding in team na abol in hi Jirbam Koamboro Bekra police station a CRPF on Kuki village volunteer som athau jani in postmortem ki zonai lomi li ho cheng long a ki zotan hizong le autopsy report wang ainai poi monum ta hakon ki zadan in Manipur government in garhang mi som lung ho Mizoram jot pading thuthang dei lo zi in shirchar apat lam ka chan po hlun ding in helicopter angai to ove akitin helicopter a kulhang ho long po hlu ding dei lo le by road na po ami atam thai pe in zana pe ding u dei na zin
jani ni ha langchun lam kasunga lam kai chom hon sei khom na nei-un ahin la gar hang mi som lung chu ITLF Silchar Medical College sakon po do dingham sei the hinai poi Central Young Mizo Association YMA in volunteer team mi som ho mon nei lo hidan u asai un am ho ki thana dem na thuphon to gom in am ho hi ki kap to na thi hi po in tol thana case hi jen central government hinga akol chil na nei ding in nge na abol fe chubana November nisim sagi 2024 ni ho a jairan ho a jo sangkim Kuki ki thana zong dem na anai u fe CYMA General Secretary Professional Marsom Liana in Thusoh mi ho ahet san achun Assam apat Mizoram zot pa a golhang som long ki po na ding ahin aizola lopi ta alam to na kinading ahi zong ati Maite Chingnoi State First ki thoa Jerbam District sung Jairon ko abuluna wa hoto na bay hil a anakithat jo sangkim kum somthum na khat wife of Multhang son of Jairon alung postmortem bolna report a Thinunga ki hali hilaw in ahinga ki hali zo hi ti het to in in hi report in ata do dung zu in ata sa mun in za han khana khutlana metin postmortem report chun asai in hi hichi report dung zu chun ata sa chunga me chang thum kap kha ahina la a me chang khat akonga lu in availam phepia 5 cm a sau thi kil la do in e su sit a hilo ta sa me in ha ka sit ze in het the hi tapoi jo sangkim mar kum som thumna kha cha thum nei sa ke tha to ki ma a autopsy report du zu in na sata a eng bol le su gan theina a in 3rd degree torture a nung a hinga hal a hitin ata do un hi jo sangkim pasar in FIR abol dung zu in Jerbam police in rape case in jong azi lut ve akiti hizong le Assam a Silchar Medical College and Hospital Orthopedic Medicine Department apa Dr. Ten postmortem abol nawa ata spumpi na sata a harset aka mo hisin vaginal smear ala thaipo in rape ahilo het chin hi poitin thuluchun asai in hi Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF in mipi het dinga Thusoh abol na achun Jerbam a gamlet nam hu na a hin ho anamol lem Kuki village volunteers mi som ho longdam sa Silchar Medical College a postmortem bolcha hiteng lam ka hopia pulu din thu sei khom na akine ati Thusoh in asai na achun kiloi khom na mardal som ho chu Silchar akon Mizoram state sunglam len bawa po hiding hi cha akon na chu tipaimuk road chele lam kal hungding ahitin thulu na abol ati ITLF Thusoh in asai na achun mother som ho longdam sa hi lampi akisai na apo ti lova lampi dang le po dingdan dan chom akiphallo ding ati Tangkhul CSO hon Armed Force Specials Power Act AFSPA Boulder Fencing Dailo na le Free Regime Movement FMR kila do sa lo sa la mipi ki zo na November ni simsom langa ni hol anei dio hi hichi ki zo na hi Mars Against AFSPA Boulder Fencing revoking FMR heading hi hichimi pilam zuina hi Naga CSO lamkai Naga Women Union NWU Naga People's Movement for Human Rights MPMHR le Global Naga Forum hon to saina phat anei dio hi mi pilam zuina hi Kharasom Junction a Zinka Nidan Gubleki a kipanding hi 20 November ni sim samlanga ni ho a Banoi Thusoh Lahkhom ho Israel has pola ki ka hem khamna do na ding nailam cha sing wang in Israel in Lebanon khupil hanglam Beirut khupi sunga ni hu thum gizam in Elstrai achil ha pizing ovin hi Thursday ni sim som la li ni ho chun Hezbollah lam kai lebu khatin asa peiteo Hezbollah galsa ho Lebanese le Israel gam gi akon akinu hin do dingdan anu plan on phong do amaho daidana achi sa 2006 kuma UN Security Council in an Pasau Resolution 1701 noya Hezbollah gargu bolho Israel Lebanese kamgi litani vadun kilometer somthumchan galsa supai galman cha ho akoilo ding uti chu apam u hi hitokil hanchun Lebanon in
United States in apo do ceasefire deal akinet pia chamna hu umdo ding agin cha na sangta nei uve alangkha na Israel Air Force 10 hidabang ceasefire umdo na ding gin cha na sangta omjing wang in Beirut khupia HETNA te galman cha khol na mun pile command centers mun somthum wal buluna anei zun hi HETNA ten zo ale thunan Israel gamsunga mizar somli wal anakap lut kinuvi hi hanglam Lebanon muna kidauna hi Israel pai guplam in thina to dan Israel in anapong do Russia ten Donetsk kam kai sunga settlement khat ala azobe ovin anapong do ove Ukraine ten ache sani kho phab sungin Russia se pai te to ki mai to ki kap tu na somko le se gi veita ato tawin ase ove Russian Defense Ministry akon to put in Donetsk kam kai a chen settlement ala be ovin sezun chule Ukraine military elpot le elnarzi mun pi ho zang buluzo ovin ase in hi chule Ukraine in Russia buluna western gam hon apiu long range missile ho among ovetin ngo na naizun hichen Ukraine la NATO allies ho adinga mantha na Aheloute ding inzong gi na khauta naize achi sani ho phab sunga pat China tin south China tui pichunga naval le air patrol hata achi ha pinjing ze ovin Philippines to akalhan ani anin asiche che jing tan hi Philippines in tui pichung thu to kemana achamlhat athanei naw to kemana regulation ni apha sa to kelhan in ni kho ki zama China tian chalo na hi anei pan u hitai he thekha chu phat so na pana China le Philippines in south China tui pi hop sunga Scarborough Solomon le Spratly Island hi anei tu hina kichuna anei jing hana never let coast guard housing jong kibuina ke mai to na anei jing u hi Police le American officer hon Salam Poland gamsunga US military base hondo na anei tawin hi Poland president punto gon hi abet sachu NATO noiza bitna umding in asezin hi azichu akom cha Ukraine gamsunga Russia in galsat achilha pizing lai hin hichilai American facility zala hi vanui le sichunga kiloi khom na athat pe Europe US Poland le NATO gamho adinga bitna PB cheding hi ati hichi US state forward headquarter Poland gamsung Potsdam munaum kem Kosciuszko hi July ha apana manpat anahitan hilla Wednesday November nisim somatum ni khuachu hondo na anei bemu hi facility hina to kilai khom na gam ho ading a poimo ta khat hi na bana radal that ta hodhin kemelnat bigam ho adia Iran te hon ahin kap to short mid medium range ballistic missile ho amat to a amavendo thading chu a hi Kremlin in to gon tokilhan in gamkai sunga Russia sa paiteo tha le machal na khamtang na ding a US in agalman cha nei ho gamgi kom cha ova a koi ovin asezin midang khat mangcha a Russian Federation interest sa su ke na dinga ke bol hi hitabang to gon hin agi ka ova ke thimlo na ho angai za chamdela hin khom na kiti chu agam wang ha sa ding a hi ti dunia ding in Thusoh HETNA akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe